Kat ita, adtoy ti sabali pa pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Awan serbini ayat, numabain kamet amang ihipkas. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Aywan, anak ko, barupay aging gaita ni Carmelo. Nalabit nga urayan na ka. Ah? Ninanang mat. Kumporme man laditan ti bagbagayo. Ay pudno ti imbagak anak ko. Agayat kang kadayjay, ngem mabain laang. Ipampanunutan nyo man jay tao, nanang. Amom anak ko, kabayatan nga da kay di abroad. Pulos nga awan inararam na. Isoan na labit asika ti urayan na, anak ko. Ay, kasta ka din, nanang. Ang managbabain mo't nga rod. Idi sa anak pa anak kapan iti abroad. Marik na akong nga da panagayat na kanya. Ay na anak ko, no siyakla ti masuraw, ison ti pakiasawaam no bilang. Kasano nga isot pakiasawaak ngay nanang? Kat saan mat nga rod nga agar-aram kanya? Ngam no bilang agdaton ni Carmelo ken ka. Adda ka di mo't lanamnaman na, anak ko. Jack ilibak nanang. Saan anarigat nga ayatan ni Carmelo? Tamalaksid anagagat, at damat itsura na, kan nadayaw pa'y. Hey, no mabalin la kuma. No mabalin la kuma asyak ti agaram. Ay, siya kun ti agaram para ken ka, anak ko. Nanang! Dagi jay mo't lataraken nan akal din kas kadabaka na kan dagi ti mula na anateng ti as-asikasun na. Ison santipan na kaasawa na dagiti dingon na. Amangan na damot isagsaganaan na, nanang. Di tayo lamo. Ay na anak ko, awan pa'y pulos no biyana dayjay. Iso ano agdaton token ka, aklo namon adagaws. Si Mang Putin ni Tirising ang nagkapoy niya abroad, anak ko. Apay di mo mapansarungkaran. Kasla, mabainak mo't nga rod, nanang. Tanya ko matipagbayanam nga ka baro kamay. Amangan no di nakmet lakayat, nanang. Nangruna kat kagap-gapo na iti abroad. Iso ang mabainak. Ay na, Carmelo aya. May salaang ti pakaramatan ti sao amabaen. Day agaramit iti sana nasayaat. Day tati kababaen. Nanang. Nadnadlaw pa'y akayat nakaamanugangan ti inana. Atap yula da ita, nanang. Tasana ka maikarikin ni Tirising. Kasano nga mumasan ka may karek at di mo pa'y pinadas tinagdaton kan kwa na? Kasanaw, nagdatonak, kat mapayak tulaan. Kahit kasanumat nga rod, no saan nakamagayam apaayan, alaman. Ninanang mag... Ay na, daytoy titandaanam, anak ko. Awan serbin ni ayat, numabain kamait amang yibkas. Tandaanam dayta! No iso tigasat ko ni Tiriseng, nanang, ay kat dumting tulat ta iti biyag kaw. Unay mo dayta kapanunota mon, Carmelo. Ururayam ke din adumtang. Kasano ururayan na kamagayam. Di pa itong palbiyag kayo nga gininuray. Anya? Nagkaboy ka na ya pare Carmelo. Apay, di mo ka di madlaw nga damot panagayat kan ka ni Tiriseng. Ay, madlaw ko dayta pare. Narigat mo't niya rod niya. Ibaga tiriknak kan kwa na. Gagangay lang di kasta no damdamaw. Aglalo no napudno ti panagayat mo kun kwa na. Ay, launay pare. Saan ang nagbaliw tiriknak kan kwa na. Sipod idi kan aging gaita nagbalikbayanan. Kastala di biyag kung natang arudan pare. No, da panagayat mo iti may sa babae. Talaga mabain ka kan kwa na. Ay, pudno ti ko ng pare. Talaga mababainak. No maipapanin kin ayat. Di kagdanag pare. Kuyugan kayo doon malam. Sarong karanta ni Tiriseng. Kita ito pare. No mayat ti chimpo na.
Babae na ka talaga. Ay, apo. May bayaman dito, tsimpo-tsimpo pare. Basta mapantayin ton malam, ha? Dagasan kayo di balay. Ay, kwa, uray umuna kayo ton amang rabi ay nanang. Tadapapanan mikin ni Mark inton malayim. Nay, papanan nyo ay anak ko. Mapangkay sakit agaram Kwa, nanang. Kwa, padasik man na sa rungkaran ni Tiriseng, nanang. Na, ay na, maragsakan man para kan ka anak ko. Good luck. Nanang, baring no, saan niya muna manin ati bain ka, no, kasangsangok to ni Tiriseng. Ay na, di mo man ngamin pampanunutin day tabain-bain anak ko. Awan ti puli tayo ama nagbabain. Ay, nanang. Sige ka raw, mapana ka. Anya ti kunayo nanang. Umay damar kan Carmelo dito'y balay ita amalang. Wen anak ko, isumot ti ko na ni Mark, itay nagkita kami ije bangkag. Isumaagsagana ka, Ay na. Ay kat pakaragsakak ananang no umay da pumasyar. Awan mo't dakes na ta, balasang kat nga rod to'y anak yo. Ala nga raod, tamapanak aglow taon, tauray mangandanton dito'y balay. O sige nanang, taurayak nga rod ida. Nay, ay da kayo mat Mark, ay Carmelo, ay sumrat kayo Naimbaga malam mo, Tiriseng. Umay kami man nagpasya. Wen, Tiriseng. Umay kami man makisarsarita. Ay kat, wen Carmelo. Ala, sumrat kayo nga rod. Oh, kumusta ka ngayon, Carmelo? Kwa, kastoy latta. Agtaltalon latta, Ay, upun kayam. Napanan ni Mark at Tiriseng. Ay, ada ijeruar. Agis istoryada ka ni nanang. Kasta ka day? Wan. Oh, kat, anya nga iti pagtungtungan ta, Carmelo. Kwa, Diyos ko, kasano nga tatay to yan ay kasla masisira pakmutin iti kinapintas ni Tiriseng. Oh, Carmelo. Napaulimak ka matan. Jay kwa gamin. Tiriseng, jay kwa. Anya ako Kaslada kayat mo nga ibagangam. Mabain kan samat. Alan ibagamon ti kayat mo nga ibaga, Carmelo. Di ka kadi agbabain. Kasla saan ka baro? Di namot la ibagan ti ayat na. Jaski. Tiriseng, mate. Amom, Tiriseng. Pumimpintas ka man. Ay na, siguro, dan kayan ayat mo niya. Ni Carmelo mo. Sa anak pintas. Tawan tupay, tagayat kanya. Ay, Diyos ka. Ay na, agpasakitin ka ma. Ay, kwa. Imposible mo't Day ta kinapintas mo, Tiriseng. Ado ti agayatkin ka. Nalabit mabain dala siguro. Amangan no, awanti maipagpanagkildakin ka. Iso di dala maibaga ti ayat dakin ka. Pagbainanda kumamot ngay. Nang runa no adamot panggedanda. Wano adamot nalaw at talunda. Kan, no adda tarakanda adingwan. Di, umdas kumanda kita, ama ipanakkel da no bilang. Kwa, Tiriseng. Talaga siyak samat tidagdakamatan na. Anyamot tayo na.
Kaya't kung hibkas ti marikrik na kita, ngam umahapon manen ti bayin kanyak. Anyaki din, kasano nga tanaya, ayun na yun, aya. Carmelo, napauli magkamanan. Ha? Di ka man makaidnan. Kwa, pudno, pudno launay dyan ako nam. Awan ko magagpaisot pagbainan da. Nukas nga rod. Di, ibagada ko man ti marikrik nada. Bilang man, gusto da kanya. Kwa, mga aladala siguro ati umno a panawin. Si kakit dimit, dumteng to, uray puutem. Siguro, kastangag paiso. Kasano nga rudan ngay, Carmelo? Rumabiimot tan. Ang mga nururayan na kan ni tatang mo. Awan ka din ti pagtungtungan ta? Ay, mabiit lang Isaganak pa'y gayam ti pagsangwan ta. Mabiit laan. Ita, Carmelo. Ibagamon ati talaga agagaram. Di ka kadi agbabain. Pasensyakan. Ikaw, kinapudno na. Talagang adatin napatag nga ibagakin ka, Tereseng. May papan Ay, sus! Agulok kamatan kan! Ay, sus! Agpagatan kan samatan! Kaya't mo ta itimplahan ka pa'y iti kape. Saan ako niya kape? Tama ano kumarot yung nervyos ko. Ay, amang ano, saan ka makaturog? Nagadumot apalikaw ti salbag at taon. Ay, ulitak manen Anya dyan napatag nga ibagam kanya, Carmelo. Mayak, gaputa, hindi pa ilang kat, ay, Diyos ko. Nga anya, ibagamon Carmelo. Ay, makaturuturo gakon. Mati talaga. Jakmat mairobot niya iba ka. Ading, dahito ti pudno nga ibaga ka. Mabayinak lang amin namang ibaga. Dumawat ako iti bukol ti karabasan ni nanang mo. Datay binay. Imulak ko maiji bangkag ko, Tereseng. No, adapay Kunak no agdatunan. Ay, wan. Ado, ti bukal ti karabasan ni nanang. Uray doang asa ko ti alaam. Ado, mabit lang, tamapan ko alaan Ay, Diyos ko. Basla, medyo nagbaliw mo ti jar ni Tereseng. Tumanang mutlatan. Ay, unay mo't nga minay na. Ay, kunak na ibagakon ti ayat ko kunkwana. Nagbayinak maray na. Ay, naibaw ing lakit nga rod iti karabasa. Ay, unayay na. Aniya, di mo pulos na ibkas ti ayat mo ken ni Tereseng? Nakano nagbayag kayo nagsarsarita? Oray sang kapirit abalikas, may papan kanayat, awan na ibagam. Kastagag paisaw, nanang, paspasagidan nagpayan, ngam awan at talaga. Jak na itured niya imbagat ti gagarakin ko, ana. Ay, unay kamutan aya anak ko. Kunaklano na yabkas maon kat napasungbat mo ni Tereseng. Ay, nagkapoy kamutan. Di mo lang natawidan, tigaraw day di tatang mau. Ay, nakapoy ti diskartem anak kao. Ngam no may papanan iti dingwan.
Alisto ka ba, anak ko? Nagadun ti baka kan kalding mo. Asawa lang ti kurang. Jakman amo, nanang. No kasang sangok ni Tereseng, kaslag pigpiggerger tiriknak, kan agkut-kutukot na iti tumtumeng kaw. Jak lepad padlaw kinkwana, nanang. Uray permin at talaga ti panagayat ko kinkwana. Ay, mabainak at talaga mangidarirag kinkwana. Ay, ibagak manan kan kaday ti apagsasawa, anak ko. Laglagi pam akanayon. Awan serbini ayat, numabain kami amang yibkas. Uy, bakit? Awan ti serbit ipapan medyo palay da Tereseng. Ay na, kastala ti biyag alakay. Saan pa'y siguro apanawan ang maadaan iti kaayan-ayat ni Carmelo? Sa bagay. Talaga anak kurang ti diskarte na no may papanan ka ni ayat. Ay na, makakatawa ak nga rodjay ko nam abukal ket ti karabasan ti ibagbagana. Ket nagadumet ti mula na anatang. Ay, pero may bakal. Nadlaw ko pa yung arod ka ni Tereseng itirabe. Medyo masurunan. Ta nagbayag da, nagsaritang ay na. Bukal lagam ti karabasa, tinagtinagan ti saritaan da. Mala, ano samtigay yung mula kay? Mapan kayon tumanan, bareng adda pa'y bukal ti tabungaw tinana. Oo, naigamutin mo. Talaga naangaw ka man. Nay, itaman pa'y naginom ka, Carmelo. Apag-iso lang, mat, nanang. Nag-shot kami man kini pari Mark itay. Napanakat binurag niya yung ramana, iso mata natin pinulutan mi dagiti kapay. Nanang, grubatak mapanak man ni Jayan ni Tereseng. Na, sarong karam, anak kainom ka, anak ko. Apag-iso lang, ba't in-shot ko, nanang? Panawinan, talaga nga'y baga akong tiriknag ko na. Tano kasanaw, ay kato umulit ayon, ananang. Asawagi ko ni Tereseng, no aklunin naglaki day. Uray ni nanag, nano kaya't naglaki di akit ka din nagmatain. Uray duwatan niya gina. Ay laglag! Nalain ka sumao no nakainom ka. Mala, mapangkangarodan sa mga numaunan na kapay ti sa balay. Ingkaan! Anya ti masapol mo, bro? Sino ka, bro? Siyak ni Rodney. Kayan ayat ni Tereseng. Anya? Ay, kaayan ayat mo ni Tereseng? Kunam? Labs! Asino ka diti? Ha? Carmelo! Adamat imot mo asabong. Wine, Tereseng. Kat isagot ko kumakin ka dito eh. Adamot gaya man kaayan ayat mo. Ay, Juan. Pudno ti ko na ni Rodney. Agayan ayat kamin, Carmelo. Ha? Labs, iso ni Carmelo. Iso dya ibagbagakkan ka crush ko, idi. Si Kagayam. Nice meeting you, Pards. Crush kunam? Tereseng? Jacqueline Pagarob. Apudno ti atap ko akayat nagput gayam iday. Sige nga raw, Tereseng. Mapanakaon. Brother, agyaman naglangin kan ka. Anadam ko man na Tereseng. Di mo ko mapagay-ayaman laang. Kinapudno na, bro. Agkalaysa kami ninto no may alawas. Ha? Pudno ti ko na ni Rodney. Kat maawis kanto. Umay ka nga umay, Juan. Crush ka, kunak. Tadamot panagayat ko kan ka, idi, Carmelo. Nabayag ang nagaram ni Rodney kanyat. Idi saan ka mauray, inaklon kon ni Rodney. Iso asaan asyak ti parakan ka, Carmelo. Kat kumusta nga iti panang sarong karmokin ni Tereseng, anak ko? Dumanon tan? Awanan, nanag. Na, awanan day? Awanan ni Tereseng. Asawain dan.
Nadano, nag-ida itilalaki ang mga asawa kan ko, ana. Ay, sayang, nanang! Sayang! Ay, anya nga ron ngay, anak ko, kastala ti biyag, Kanayon mga ibagakan ka, awan serbi ni ayat, numabain kamit amang ibkas. Day dati kanayon nga ibagakan ka, Anya nga kainunandakan, nagkapoy kan tumang ngamin, nagadwa palikaw-likaw mo. Day da ka bukal ti karkarabasan ting kay bagbaga. Ay, awanan! Asawa mo, day da karabasam, anak kaw! Ita, mamati kan, iti imbaga kapag sasaukan ka? Ay, nanang! Ay, mamati agad! Ay, sayang ni Tereseng! Tan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ni ayat, numabain kamet amang iyabkas. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Kat ita, isagot mi kada kayo ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Ti kayo uray na ganos, sungged na may sungrod. Tampok ditoy programa tayo. Nay, apay nga adda ka dito'y Janet. Di matrumbang kumaan nagisursur ka itilakom aprut-prutas. Ay na, ni Leonard ti imbaon ko nanang. Anya, ay por Diyos kamat anak ko. Apay nga'y adya asawam ti imbaon mo. Man ano kumaya nanang? Di ka kadimasyan ka ni Leonard nga asawam, Janet. Imbes ko mga aginanamat, takakaiso na Domingo ita. Awan trabaho na iti construction. Ngam imbaon mo pa'y laang matamang isursor ka nagitila ko maprotas. Ay, anya kay lakit din ayananang. Awan matidakas na itinaramit ko kunak manon. Kan may saan ko matapinilit ni Leonard? Dinamag ko no kayat na nga isursur dagitila ko kaprutas. Tamasadutak ket nga ron. Ket wan, kuna naman. Di ison, tinapan nagisursur ka dagitila ko. Ay unay kamot, Janet. Anya nga minti pa ka kumikumam dito'y balay aya. Ay na, awan. Kaya't kulati makainan na. Tangay aldaw mo ti Domingo ita nanang. Kat jay makalawas anag construction nga asawam ti pinatudon mo, anapan nagisorsor iti lakaw. Kawam matidakas na kunak manan. Ay na, di ka lamasyan iti asawam mat si ka Janet. Ay na, nanang, kastala ti biyag. Kakaisuna na danak iti nagagat, nasingpet kan responsable nga asawa. Ay, Di enjoyak unay. mat. Kastala ti biyag, kunak manan, nanang. Ala, naglalabagad ang itila ko mamansanas. Guwapo. Wen, nasarangsang dagita. Saan akas ka dagiti daduma aman sanas, akas lakapas no kwagatayom. Kasta aya? Wen, kem nalakalaeng tilakok. Talo ti 50. Saan akas ka dagiti daduma, 20, wenno 25 ti maysa. Ayun na. Talaga makayayo ti gumatang. Ay ket, gumatang ka nga roden ma'am. Si Kamat, di nakawagan iti ma'am. Paula ko namlatan kanya. Ay, Oo, apa yan laat ka. Paula latan, tiyawag mo kanya ko na. Nubir nga sa naklatan, gulpiak day tila ko maprutas. Ngam na di mo kaya, sana agumatang iti uray anya alakom. saan gumatang ka, Paula. Ay na, kasta ay na, nagsumitan, ti panang ibalikas mo itinagan ko. O sige, gatanga kami ng dagitila ko maprutas. Gulpira kon, taman manumit laangan day tanabat bati alakom.
Basa pa ka rumarinton bigat, Leonard, ha? Anda na patagapapanak. Wen, Janet. Awan pa'y lang ti pakikonstruksyon na mita, tanalpas mutten din patakderyo abalay. Iso asikapay lang ti mangisursor kadagiti lako kaprutas. Sige, tayo imutig tulat tangaro din. Ngam daw asik at tarimaanan jay tubo ti danom ijayan da Paula. Ni Paula nga agpapaay iji club? Wen, isuti ka na yun amang gulgulpi kadagiti sursur ko apruta sa lakom. Agdadad niya min jay tubo ti danom iji pagnanaidan na, nga agturong iti lababaw. Dinamag na, no, kabailak nga ornusain. Kat, wen, kunakmut na. Iso atang danan nakanaw amang ornaus. Ay kat, nagsayaatan ngay no kasta. Isupay matamat gadam. Alang aron, maturog akong tamasapa ak nga agriing inton bigat. Anya day kunampen. Masansan mo ta makitak ni Leonard na manugang yo. Ama pan ijayan da Paula. Tata, Paula nga. Ni tata pun sumit. Ni Paula nga abay la rin ha. Dito agpapa ijay nightclub. Dito manala. Ay na. Anya nga itar aramidan ni Leonardo amanugang ko jay ayan day jay amanala. Jak amu atata. Isong arot adamagag kumakada kayo. Nay. Jak amu day taa. Di mo pa'y naibaga kat jak pa'y maamwan. Kitain niyo ba si tata? Amangan mo't no. Ay, bin Jak magustuhan ti kasta ajarmaw, ha? Kwa. Pasensya kayong tata. Sandak mo't siguro mapabasol. Amok ngamin na anya klase ti pabae de ja Paula. Aka na yun apapanan di manugang yaw. Ay, madi aday talakay. Isumot nga rod ti kunak imeng. Anyat aramidan ni Leonardo amanugang ta, ijay balay da ijay amanala. Ay, jakam mo Apay ngay asyak ti saludsudam. Anya ngay ti amok. Bayam, takasarita tuman ni Janet. Maditikas jay nga aramidan ni Leonardo. Siya asawa nga mapankit din iti balay ti may sa Manala. Ay, wan. Iso akasaritam tungaron ni Janet nga anak ta. Ay sana mabalin na palabsan day taan na amwam, Ponso. Wen, imeng. Halaga akasarita ni Janet. Nalpas ko na tinarimaan dete na dadahil ang kabinit mo, Paula. Ay na, naimbaglakit din dadaka ang kanayon ang maayabak, Leonardo. Adan mang tartarimaan kadagiti nadadaal akagawaan dito'y pagnanaita. Awanan yaman na. Naimbagkit di tanaira na ngawan pailaing ti pakikonstruksyonak. Tanuad da ko man, saan ka matulungan? Ay na, agnanayon la ko man nga awan ti pakikonstruksyon Leonardo. Anya? Ay, saan mo't Paula? Anya laangin ti pagbiag mi ti asawag ngay, no awan tuki din ti pakitrabahuak. Di ka agtanag, Leonardo. Tasyak, ado ti nakasagana nga ipaaramid ko ken ka. Anya ngay da kita, Paula? Basta, maamuam to, Leonardo. Iso asaan mo aliwayan ti umay dito ayan ko no adawayam, ha? Takas iti ko nakon. Ado, di paramid ko ken ka. Naimbag ta na taymingak mo't lang nga awan ter aramidam, Janet. Anak ka. Apay aya, tatang. Asarita ka man. May papankan ni Leonardo nga asawam. Apay ni Leonardo aya. No kanayon ka no amapan, ije balay ni Paula, Manala. Kawan mo, tatang. Kanayon amapan ijay. Na, no kasta, amom ti maipapan iti day ka. Kawan. Amok ata kanayon mo't nga itad kanyak ni Leonardo ti itangdan kan kuana ni Paula. Nukas di nga da ipatarimaan na ije balay da. Ay, saus, anya kalakit din aya, Janet. Di ka madanagan nga amangan numadamdamak at no anyan ti mapasamak iti nagbaltan dal Leonardo nga asawam kanday di aman nala. Na, tanya ko mati mapasamak kadakwada, tatang. Ay na nagkapoy kan ayasi ka, Janet.
Di ka ka di madanagan nga ang mga no... Kwa. Daytay kwa. Ay na, tatang. Saan to mapasamak ti pagamam kanyo? Saan nga amo ni Leonardo nga asawak ti maipapan iti dayta pagdandanagan nyo? Kano na kayo ni inosente ni Leonardo nga asawak? Di na amo tagloko dayjay, tatang. Sigurado ka? Ay na, wen tatang. Ay sus, uray kat paturuga kiti balay ni Paula ti asawak kat siguradong awan ti mapasamak. Gaputan mo ka syaklang tayayatin na. Sigurado ka, Janet? Wen tatang, iso nga uran niya pwede mapaspasamak. Jack madanagan. Ulitek nga ibaga tatang, inosente di asawak. Numayarig kumaiti kayo. Naganos pa'y laeng. Saan pa'y ang mabali na pagsungrod? Ay na, Janet. Kuidaw ka. At napagsasao ako na. Ti kayaw oray naganaws. Sumgad no maisongraw. Aho? Adula amin day ta pagsasaw? Saan to apulos na mapasamak day ta tatang? Isungawan na pulos ti pagdanaka? Ne, si kamat kayang Paula? Wan manang Janet. Umay ko kumaayaban ni Manong Leonardo no awan aramidan na. Tagpakuyog ak amapan a grocery. Tanda na klaangan tapno adda mangimat kadagiti gatangak. Ay, apag isungarod no kasta Paula. Anyan apan nakairanranana. Tawan pa'y laang ti pakitrabahuan ni Leonardo nga asawak. Isupay mati itangdan mo kenkwa na Paula. Aywan na manang. Tangdanak iti panang kuyog na kanyak amapan a grocery. Kasapulak ngamin at talaga ti agimat kadagiti gatangak. Mala, urayam labi itan ni Leonardo tayabak, ah? Mabit lang ang Paula. Janet, sa di naman ang tinapanan jay asawam. Awan mo ti trabaho na ti amok. Ang maapay nga awan dito'y balay. Imay sinukon ni Paula, nanang. Anya, Paula, daytay Manala. Nanang. Ah, Ni ngay Paula ang agpapay iti nightclub. apay asinukon ni Paula dya asawam. Kuyugan ni Leonardo ang mapan ag-grocery. Ni Leonardo ti mangimot kadagiti gatangan ni Paula. Katangdanan na ti asawa. Anya, kat imanugot ka. Ay kauwan, ananang. Apay katasanan. Isupay mo titangdan ni Paula ka ni Leonardo, ah. Sayang pa'y mo dahin dyan, nanang. Ay, por Diyos kamot, Janet. Apay nga imanugot ka nga kuyog ti asawam kanday dyan nga agpapay iti club. Kanya ko matidagas na, ay, ha? Ay, dakas tamangan tukat no sa dinon ti turturungan da. Di ka madanagan ay nga amangan no maadaan da iti relasyon. Ay na. Una yan. Saan to mapasamak day ta, nanang? Agtalaga kiti asawak. Dinto masulisog day jay. Ay, kasano ang masiguradom dayta? Kat no danda ni Romuaran ti kinarakaran ni Paula gapo iti kasya panagpadbado na. Uray pay. Saan na masulisog ti asawak kunak lang arudan? Ay, apo, Janet. Ti kayo, uray naganos, sumgad no maisong rod. Ay nananang. Saan mo ta kayo ti asawak? Iso saan to mapasamak ti bagbagayo? Ay, apay, aya, adi ka dumdum nga kada kami iti amam. Ay na, kastala ti biyag, nanang. Basta jackpot siya na masulisog ti asawak iti day dya Paula. Sana pulos! Natangkan ti ulo ni Janet nga anak tapon so. Di na kaya ti dumngag iti sao. Nga rod Ay nasapay la mga rod. Ta saan amatudingan iti pamati na. Adin to masulisog di asawa na iti dayjay amandala. Ay nalakay, imposible daytan. Talaga nga imposible. Kunada nga rudain. Oray ti kayaw ket naganaws, sumgad no may sumrawd. Ibagbagak mo't daytaken kwa na. Angam natangkan at talaga ti ulo na. Di na kayat apulaos ti mamate. Intun kuan, santo agbalaw no naladawon ti amin. Ay kat kastala ti biyag alakay. Di mo't nga mindem iti pamagbaga. Awan to nga rod ti papabasulan na.
Rabiin dyan ay. Lamapingawan pa'y laing jay asawam. Di mo kunaan nga dapay lang ijay balay day jay apaula. Ay kasigurado nga dapay la ijay atatang. Di na pa'y siguro nalpas na impatarimaan ni Paula. Ay na, mauyong kansan si ka dyan ay. Kita man ti oras na ay. Alas 8 iti rabi ay. Ngam di ka man lamadanagan iti ka dapay laang jay asawam. Iti balay ti may sa babae nga agpapa ay iti nightclub. Ay na, tatang. Kas kanayon nga ibagak kada kayo. Uray maturog ijay ni Leonardo nga asawa. Kawan ti mapasamak. Na, maag ka kaday. Kasano kumangay nga awan ti mapasamak na sulsulo da iti balay ni Paula. Ay na, di kay ka di madanagan. Din to masulisog ni Leonardo kunak lang arudan. Kano na kain inosente di asawa. Ay, apo dyan ay ibagak manen ka. Ti kayo oray naganaws. Sumgad no may sumroad. Ibagak manan kada kayo, tatang. Ah. Saan na kayo ti asawak? Isungawan ti pagdanagan nyo. Anda, akong dito yung ti pagnanadan ni Paula. Agdorbelak, tanas ka na mamak. No, dapay dita ni Leonardo, tasaan mo ta nagawid iti rabi. Nay, Janet, anyat kukom dita ayong tigay ti pagnanadan ni Paula. Kaya't ko makasarita ni Leonardo. Saan nga minanagawid iti rabi? Ha? Ay sus, kunak tupay kat. Agpayso ti atap ko. Ha? Atap mo nga anya, binita? Panagkunak kat si Murutan ni Leonardo nga asawam ka ni Paula. Nakitak ngamin ida nagdardaras a naglugan iti bas kat adda imot da amalita. Anya? Sana mabalinda ito, tatang, nanang. Sana mabalin nga ramidan kanyak ni Leonardo da ito'y. Sana mabalin na panawan, nak. Danga. Kanya saan mabalin kat inaramid na lang arulan. Nagtalik kan tumot nga main unay, anak kao. Namin ano nga imbagami ka, asaan arumbang anatalik ka iti kanayon na panagkuyog di asawam, kanda jaman nala iti nightclub. Takunada nga rudain, ti kayaw oray naganaws, sumgad no maisong road. Tatang, wen nga rod agam natangkan ti ulom anak ko. Kanayon mo nga ibaga asaan to mapasamak dayta. Ay, kasta latibiyag kinon ko nam. Aw, anyagay ita. Nanang, tatang, tulungan dak. Sa pulon tayo ti asawag, pangasiyo. Ay, makamu ka. Di na kami iramraman itanyaman nga aramidam. Ay, wan. Di mi kaya ti makibiyang iti dayta. Kasayaatan kit di ano aklo namon. Anasulisog di asawam iti manala. Ay, kasta latibiyag anak ko. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali pay apakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kayo oray naganos, sumged no maisong rod. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag!